Салам достор, бүгін 11 март 2021 жыл. Сіздерге азыр гүл өстіру бойынша құрылған теплица бойынша айтып кетейін. Бұл теплица күзінде құрылған. İçine gül sevilgen. Gül 29 yanvarda sevilgen. Hazır buna fevral, mart'ın 10'u 40 gün aralığında muhatip güldür ösüp jetilip kaldı. Barxatsı, petunya güldörü bular. Bular hazırınca kişine jaşırak eken. Kışıksın. Muhatip monday peçka menen ot жағып жылытса болот. Gündüz болсо от жакпайт эч кандай. Күндүн табы менен ысыйт. Ушундай. Азыр өсүп жетилгендерин стаканга отургузгандарын да көрсөтөм. Бул гүлдөр 29 январ, 30 январда себилген. Апрелдин аягы, майдын башында гүлдөр уже сатыкка чыгып даяр болот. Гүлдөп калат. Таладан монтуп көңдөрдү кап мүшөктөргө салып алып келип алып элеп жашиктерге салып ошол жашиктерге анан урук себилет. Азыр так açıp için görüyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Mehmetip güllerin öz boyları büyük bulganı mantip stakanga salıp tizip çıkışat. Kim onday stakan? Şunday mantip stakanlarga birinci mantip göңdü salып alat. Göңdü elep yakta da dayardalgan eken. Şuga eme o köçöttürdü. Yaşıktan alıp gelip birden oturguzup çıkıttı. Bu yağında göstereyim. Bu yağı birinci murda. Küçük murda dikilgen. Şunday teplitsanın ortozu bölünüp turat, ortosunda eşik koyulgan. Ar jagында яшикке отургузулган көчөттөр. Бул жагында стаканга отургузулган. Бул жагына дагы монтип мындай кылып көчөт отургузулат. Ортосунда бир таман жол. Бир 20 сантиметр ушундай аралык калат басканга. Суу чачканга. Бул жагына дагы себиле коюлат стакандар. Hazır mına eşikte gün жылуу. Теплицанын içi дагы жылуу ысып турат. Бул гүлдөрдүн өскөнүнө жакшы шарт. Теплицанын сырткы курулушу ушундай. 20 metrге жетет узуну.